Jeste li ikada osjetili da vam se telo menja, ali ne onako kako ste očekivali? Ne govorimo o onim poznatim napadima toplote ili promjenama raspoloženja o kojima svi pričaju, već o onim tihim, čudnim znacima koji dolaze nijotkuda. Jednog jutra možda ustanete i primetite da vam miris omiljenog parfema odjednom smeta. Ili da vam srce zalupa brže nego inače, pa pomislite da nešto nije u redu. Možda se pogledate u ogledalo i osjećate kao da gledate drugu osobu, ne zato što ste drugačiji iz polja, već iznutra. Kao da vam telo šalje signale koje ne umete da pročitate. Mnoge žene tada pomisle da im nešto ozbiljno fali, ali istina je da to može biti samo menopauza. Da, ona ista reč koja nas često uplaši jer se o njoj govori samo kroz priče o prestanku ciklusa ili napadima toplote. Ali u stvarnosti menopauza je mnogo šira i dublja promjena. Ona dotiče svaki deo tela, od kože i srca do uma i mirisa koje osjećate. Zato mnogi simptomi znaju da budu toliko neobični da ni ne pomislite da su povezani sa hormonima. U današnjem videu otkrivamo baš te skrivene znakove, one koje nikada ne biste povezali sa menopauzom, a telo ih jasno pokazuje, samo ako znate da slušate. Znam da mnoge od vas prolaze kroz ovo. Neke od vas možda ne spavaju noćima, neke se bude preznojene, a druge osjećaju promjene raspoloženja koje ne mogu da objasne. Ali verujte, niste same. Mnogo žena širom sveta prolazi kroz iste trenutke zbunjenosti i brige. Zato napišite dole u komentarima odakle nas gledate, da vidimo koliko nas ima i da podržimo jedna drugu. Jer ponekad samo svest da niste same olakša sve. Jedna od stvari koje mnoge dame iznenade tokom menopauze jeste da im se telo više ne osjeća isto. Nije reč o higijeni, već o prirodnim promjenama koje nastaju kada nivo hormona počne da opada. Estrogen ima važnu ulogu u regulisanju znojnih i lojnih žlezda. Kada ga telo proizvodi manje, menja se i način na koji koža reaguje na toplotu, stres ili napor. Znoj može postati intenzivniji, a miris malo jači ili jednostavno drugačiji nego ranije. To zna da bude neprijatno jer mnoge žene pomisle da su nešto pogrešile, da nisu dovoljno uredne, ali to nije istina. Vaše telo se samo prilagođava novoj hormonskoj ravnoteži. Važno je da pijete dovoljno vode, da nosite prirodne materijale koji odišu i da koristite blage sapune bez jakih mirisa. Imajte na umu, to što se telo menja ne znači da gubite svoj ženski miris. Naprotiv, to je samo nova verzija vas. Mudrija, zrelija i hrabrija nego pre. Mnoge žene u menopauzi iznenadi osjećaj kao da im je u ustima sve drugačije. Hrana više nema onaj ukus, jezik ponekad pecka, a ponekad imate osjećaj kao da ste popili nešto vrelo, iako niste. To se zove burning mouth sindrom i iako zvuči neobično, prilično je česta pojava u ovom periodu života. Kada nivo estrogena opada, sluzokože u ustima postaju tanje i osjetljivije. Znojne i pljuvačne žlezde rade sporije, pa se javlja suvoća i osjećaj peckanja. Zato neki dani mogu delovati kao da vam jezik gori, a hrana ima metalan ili gorak ukus. Rešenje je jednostavno, ali zahteva strpljenje. Pijte dovoljno vode tokom dana, koristite blage biljne čajeve i izbegavajte previše kisele ili začinjene napitke. Pomaže i da žvačete žvaku bez šećera, jer tako podstičete lučenje pljuvački. I najvažnije, ne brinite. Ovaj simptom je prolazan, a vaše telo samo pokušava da pronađe novi balans. Slušajte ga, negujte se i dajte sebi vremena. Ako vam se desilo da vam srce iznenada počne da lupa brže, bez ikakvog razloga, verovatno ste se uplašili. Mnoge žene pomisle da je u pitanju srčani problem ili panika, ali u mnogim slučajevima uzrok je jednostavno hormonski. Kada nivo estrogena počne da opada, krvni sudovi gube elastičnost, a srce reaguje na svaku promjenu mnogo osjetljivije. Zato se ponekad javi osjećaj da vam srce preskače ili da kuca brže, posebno u trenucima stresa, topline ili nervoze. Ove promjene najčešće nisu opasne, ali mogu biti veoma neprijatne i zastrašujuće. Ako se javljaju često, svakako je dobro da proverite srce, čisto da budete mirni. Ali znajte, ovo je vrlo čest pratilac menopauze. Pomozite sebi tako što ćete izbjegavati previše kafe, jak čaj ili cigarete. Duboko disanje, lagane šetnje i dovoljno sna
mogu činiti čuda. Vaše srce nije da slabo. Ono se samo prilagođava novim talasima hormona. Dajte mu malo mira i ubrzo će se ritam ponovo smiriti. Jedan od najneobičnijih simptoma menopauze je svrab kože bez ikakvog vidljivog razloga. Nema osipa, nema crvenila, a ipak vas sve svrbi, ruke, leđa, noge, pa čak i lice. To može delovati zbunjujuće, ali objašnjenje je jednostavno. Pad estrogena utiče i na kožu. Estrogen pomaže koži da zadrži vlagu i proizvodi dovoljno kolagena, koji joj daje elastičnost i mekoću. Kada ga ima manje, koža postaje tanja, suvlja i osjetljivija. Zato i najmanje trenje, topla voda ili sapun mogu izazvati neprijatan svrab. Neke žene kažu da ih svrbi iznutra, što dodatno nervira i remeti san. Ako ste i vi među njima, pokušajte da koristite blage sapune bez parfema, da se tuširate mlakom vodom i odmah posle toga namažete kožu uljem ili kremom. Maslinovo ili bademovo ulje često pomažu više od skupih krema. I zapamtite, to nije znak da vam nešto fali, već da se vaše telo menja i traži malo više nege i pažnje nego ranije. Ako vam se posljednjih meseci dešava da zaboravite gde ste ostavili naočare, ključeve ili zašto ste ušli u neku sobu, niste jedini. Mnoge žene u menopauzi primete da im misli beže, da im pažnja kratko traje ili da se teže koncentrišu na razgovor ili čitanje. To ume da zabrine jer mnoge odmah pomisle na najgore, ali nema razloga za strah. Ove promene su često posljedica pada estrogena, hormona koji ima veliku ulogu i u radu mozga. On utiče na pamćenje, fokus i brzinu razmišljanja. Kada ga ima manje, mozak radi osporije, kao da mu treba malo više vremena da se uključi. Najvažnije je da ne gubite samopouzdanje. Održavajte mozak aktivnim, čitajte, rešavajte ukrštene reči, učite nešto novo ili jednostavno razgovarajte sa drugima. I naravno, odmarajte se. Kvalitetan san, šetnje i pravilna ishrana pomažu da se povrati u ravnotežu. Nije to znak da starite, to je samo znak da vam telo govori usporite malo i dajte sebi vremena. Mnoge žene u menopauzi počnu da osjećaju bolove u zglobovima, čak i ako ranije nikada nisu imale slične probleme. Kolenima treba više vremena da se razgibaju ujutru, ruke postaju ukočene, a ramena znaju da zapeckaju bez nekog posebnog razloga. Sve to ume da deluje kao da ste se naglo postarili, ali istina je da to ima veze sa hormonima. Kada estrogen opada, on utiče i na tkiva koja podmazuju zglobove. Manje estrogena znači manje tečnosti koja pomaže da se kosti glatko pokreću. Zato se javlja osjećaj ukočenosti, škripanja ili bola. Iako deluje neprijatno, većina tih tegoba se može ublažiti. Lagane šetnje, istezanje i blago vežbanje pomažu da se zglobovi razrade, topli oblozi i kupke sa morskom solju mogu opustiti mišiće i ublažiti napetost. U ishrani pokušajte da unosite više omega-3 masnih kiselina. Ima ih u ribi, orasima i lanenom semenu. Zglobovi će vam biti zahvalni. Ne zaboravite, to nije znak slabosti, već znak da vaše telo traži malo više brige i pokreta. Možda ste primetili da vam odjednom kafa ne miriše kao nekad, da vam hrana ima čudan ukus ili da vam se nešto što ste ranije voleli sada prosto ne jede. To nije vaša mašta. Menopauza često utiče i na čula mirisa i ukusa, i to više nego što većina žena zna. Estrogen, pored svega drugog, ima uticaj i na receptore u nosu i jeziku. Kada ga ima manje, čulo mirisa postaje osjetljivije na pojedine mirise, dok drugi potpuno nestanu. Zato vam može zasmetati parfem koji ste ranije obožavali ili jelo koje ste uvek rado spremali. Neke žene kažu da im sve ima metalan ili gorak ukus, što zna da pokvari uživanje u obroku. Rešenje. Pokušajte da unosite više svežeg voća, povrća i biljnih čajeva koji osvežavaju nepce. Izbegavajte previše jake začine i masnu hranu, a najvažnije, ne brinite. Ove promene su privremene i polako će se smiriti kako se telo navikne na novi hormonski ritam. Vaš ukus će se vratiti, samo mu dajte malo vremena. Menopauza nije kraj, već novo poglavlje vašeg života. Možda donosi promene koje ponekad zbunjuju, uplaše ili rastuže, ali svaka od njih ima svoje objašnjenje i prolaznu prirodu. Vaše telo se samo prilagođava, pokušava da pronađe novi ritam i ravnotežu. Zato je važno da budete strpljivi prema sebi, da ne kritikujete svoje telo,
već da ga slušate i negujete. Toplina, ljubav i blagost prema sebi sada su važniji nego ikada. Ne morate se boriti protiv promjena. Dovoljno je da ih razumete. Malo više sna, šetnje, zdrave hrane i mirnih trenutaka čine čudo. I zapamtite, niste sami u ovome. Hiljade žena svakog dana prolazi isti put, sa istim mislima i pitanjima. Zato delite svoja iskustva, podržavajte jedna drugu i brinite o sebi. Menopauza nije gubitak ženstvenosti. To je novo poglavlje mudrosti i snage. I svaki novi dan je prilika da se osjećate lepo, spokojno i zadovoljno, baš onako kako zaslužujete.